Central Lairam longtlai the Lairam Times mininan kut kanin tlai na biang rei thlep zarhhnihnak thawngpang toy chimna kan ngei lai cha a adi dong tiang rak ngai chiao dingin kanin som na thong chim tu mal som tluang West Lairamin Central Lairama Ralzaam zale kullesari anlut thongni kuleli biang rei thlep anisha jing suimilam pahni in chunnu tianga West Lairam Bangladesh chidagong hill trek in nunhimna kol in minung zale kullesari to Central Lairam longtlai district a anlut chidagong hill trek a kuki Chin National Army ni nolnge nak sangdeu anhalnak lam thluana hin chin rin sor bombi phunna chu andun himnak kolin Central Lairam longtlai pengkoma minung zeimozat anlut chang thazei mozat chung Ralzaam lut an umlo nuwa thongni kuleli biang rei thlep nisha jing sui milam pahni shronga khan chungkhar hleriat andi lakin minung zale kuleli chu Central Lairam longtlai pengkoma anlut chun nuwa alut tharmi umin Central Lairam longtlai pengkoma West Lairam Ralzaam minung zale kullesari ansi West Lairamin Central Lairama Ralzaam alut tharmi minung kulle khat chu khomoi shuite zol mongbu bungtlang south le wachwam pui a anpan adang pol chu chamdur pi a an umchung I community hall a umter ansina longtlai DC office ni Ralzaam lutharmi na hi asi kho chungin atol rel na I bungtlang south BDO pu Samuel lalmal soma sailo ni chun asi kho chungin thil bepi na azul doi chol chawza le ni chun Ralzaam her hai fachang silpolin zeimozat apek chol khotlang shwai tu na ni Ralzaam zo khet ning kong kaw hi tim twa na ngei chol asilai AOC veng longtlai khotlang shwai tu ni NHIDCL chuan mi chalo rem dingin fial AOC veng longtlai khotlang shwai tu na ni chun an hmun ram chung National Highway 54 sir rian chuan mi thatlo acha deu in rem ding andu AOC veng village council le Young Lai Association AOC veng branch shwai tu na ni chun thongni kuleli biang rei thlep ni saria an veng ram chunga NHIDCL ni National Highway an chuan an rian chuan cheu khat a hmun a an vazo lamkianga lung an ral mi chu lungchia an man ngai ti an mu hi lung hi ro asur ni alin tuk nuwa foizang tin an rok khomi asi cha a himlo tia khotlang shwai tu na ni an chem lungpum mi shim chu asham foundation athuk lo ro voi khat ni sura ro ni azial kho di dingme asi cha a himlo tia AOC veng khotlang shwai tu na ni chun an chem luti luan nak kalvart zong athang leya ti luan nak tha te in twa piak asilo cha a luti hi du in aluang khoding asilo cha lampi cha a himlo AOC veng village council le waile shwai tu na ni chun NHIDCL shwai tu na sina AOC veng ramchunga rian tha ten chuan dingin nol nak twa le bom kho ding mi a a chun khotlang ni an huam kong an chim na NHIDCL chu AOC veng longtlai ramchung an rian chuan chiangai mi chu athami in twa dingin an nol na khotlang shwai tu le veng mi zapi ni an ve vatlai an nol nak zeimman a an rel lo chun an thiam ning I malak nak an pe zul lai LDC United Legislator Party INC MNF shwai tu pu silal muan thang chu monkey boy ni CEM cha a achowhlan thongni kulli biang rei thlep ni kwa a Mizoram monkey boy ni chun lai autonomous district council a chief executive member cha a South Lungpher bial tu MDC pu silal muan thang achowhlan LDC ya MNF legislator party pu vizir sanga shwaimi chawza chu MDC hleili ni monkey boy sina dirpi tu angelo tia an chimi monkey boy ni chun pu vizir sanga chu dirpi tu angei lengei lo fennak floor test ngei dingin thongni kuleli waute nisari a twa dingin nol achwa LDC session thoklana pu vizir sang ani chun CEM indin nak cha achia chu nuwa Lairam chawza chu shwai tu ngei loin a nuwa Congress MDC pakhat le MNF MDC hleini ni United Legislative Party Congress member
pu silal muan thang shwai nakin dir asi thongni kuleli biang rei thlep ni khata LADC a chawza ansir kho kong monkey boy sina LADC zo khen tu lungtlai zipeng mangin thirshi antuk thangni shong LADC a chawza chicha umlo nuwa monkey boy ni zo khen tuwa lungtlai zipeng athim zipeng ni azo khen nuwa chawza thar a sem changlai Hrem Masabi ka Chief Executive Member thar ding hi longtlai zipeng ni zumtlak betiam nak angai terlai monkey boy kho khan ninga chun CEM thar zumnak he thongni kuleli biang rei thlep nikulla LADC session ngei asilai lungtlai bazara sa Cuaitling lo Zuar sheman silai lungtlai bazar ve nga sa Zuar tule sathat mi hnani sa Cuaitling in an Zuar ok asi Cuaitling loin Zuar mi kan in tlai hna chun bazar veng chunga sa Zuar le satha anga tilai lo tia village council court bazar veng lungtlai ni mizapi sina theiternak antwa pumpakin sa athat mi hna zong Cuaitling loin an Zuara chun tangka liam tertiang in shemnak pek an silai tia village council court bazar veng lungtlai ni mizapi sina theiternak antwa Joint NGO chongte le Lungtlai District Students Association ni Minister Paul Anton na Lungtlai District Students Association shi ho Joint NGO chongte Lungtlai District Joint Meeting ni bia khia changban tukin Community Health Center chongte a ngi hermi thil konga Minister mu sise ti mi chu zuldoi in thongni kuleli biang rei thlep ni riata Joint NGO chongte Lungtlai District le Lungtlai District Students Association nani chun Health Minister P Lalrin pui chu a office sa Anton Health Minister sina chongte Community Health Center cha a thil zemuzat anchim chu anchim mi chu pakhat naka Community Health Center chongte a MBBS pakhat long chu MBBS pakhat chhia chhap pahnih nak ultrasound machine CHC chongte a chhia pathum nak X-ray se le X-ray technician CHC chongte a chhia apalina ka ambulance CHC chongte a chhia panganak health supervisor chongte muna chhia aparukna ka chongte C sub center health worker pakhat chhia chhap health minister ni chun joint NGO chongte le Lungtlai District Students Association ni anchim mi chu ngai piakin abepit kongle lo thlin sham dingin ale na chun thongni kuleli biang rei thlep ni kwa a joint NGO chongte Lungtlai District le Lungtlai District Students Association na ni chun Home Minister Pu ke Sabdanga le PWD zo khen tu Minister Pu Vanlal Thana Anton na Home Minister sina hinchongte police station a rian chuan tu izat lo kong kaw anchim Home Minister ni chun SP Lungtlai sina forwarding to piak cholin SP Lungtlai chu chongte police station a rian chuan tu izat lo kong kaw chu kherhlai in aran nakin bile nak to chol dingin ati Home Minister an mu di in joint NGO chongte le LDSA nani hin PWD Minister tong cholin Minister sina hin chongte khochung lamser chwa ma mi kong chimin lam rian chuan chwa ma mi chu chuan ding pantukin an chuan lo kong le supervisor chia I arian ran nakin rian chuan lim si kho nak nga malak dingin minister chu an nol chun chongte el le rola lungkar lampi chongte el phanlai lam chhatuk mi ser haumi kong minister sena anchim PWD minister ni chun engineer chief sena joint NGO chongte le LDSA ni nolnak antwa mi chu a herningin pezul piak dingin nolnak chazong antwa chol thongni kuleli biang rei thlep ni sha a joint NGO chongte le LDSA nani advisor to CM le Lungtlai East BL2 MLA Dr. Lorraine Chinza chu arian muna Anton I Home Minister PWD Minister le Health Minister sina nolnak to mi copy an pek I pezu piak dingin nolnak antwa East Lairam le Mizoram Ramri Duhnak Langhter silai
East Lairam le Mizoram zalong ten itlon kai khonak free movement regime FMR show in Ramri kul dingin India chawza ni atimmi Duhnak cha a zo reunification organization zoro shwainakin East Lairam le Mizoram Ramria biang rei thlep ni hleiruka peacefully rally twa asilai Zo Reunification Organization Zoro Shwai tu nale Mizoram Chief Minister Pulal du Omatsu biang rei thlep ni riata Duhnak an nge Pulal du Omani Ramri kul loading in le zalong ten itlon kai khonak free movement regime FMR shock loading in India chawza nol ngei tu nol an si tu bantuk Duhnak Langhter tim mi hi achami asitia Zoro Shwai tu chu ale na peacefully rally chu thawngni ko lili biang rei thlep ni hleiruk jing le sui milam hlei khata East Lairam le Mizoram Ramri Mizoram chung zo khathar le vaphai khonia twa asilai Mizoram Mizapi le East Lairam Mizapi I tel chiao dingin zoro ni nolnak an twa Mizoram le East Lairam Ramri kul tim le zalong ten itlon kaina khar tim chu mi phun khat chen cheu tim asi cha a kan chaw hlang kho shimlo tia zoro ni an chim Zo Reunification Organization hi British chawza ni ram thuma arak chen mi India Myanmar Bangladeshin a ummi Chin Shrinsor a fun tom le ram khat kho nak ding cha a chol chang mi an se Council of Judges in Mizoram chu thothla a dir asi changlai Mizoram khri fa bu kip fon bungan big ding Council of Judges in Mizoram chu aralai mi thothla a dir dingin lai rel asi Mizoram Baptist khri fa bu ni president an tleilai I Mizoram Presbyterian khri fa bu ni secretary an tleilai Council of Judges in Mizoram dir ningchang atung tlang khang tu drafting committee chu thongni kuleli biang rei thlep ni ruka BCM headquarter office Sirkona Duhnak an nge thongni kuleli thothla a Council of Judges in Mizoram dirnak ding munle chan rian chuan tu chenphot ningkong lai relnak an nge Council of Judges in Mizoram drafting committee a hin Mizoram Baptist khri fa bu Mizoram Presbyterian khri fa bu Evangelical Church of Maryland Lairam Iswa Krista Baptist Kaushan EFCI EKKIO in Pani Chiao Anitil Council of Judges in Mizoram dir dingin lai rel nak hi thongni kullethum tangkhong kulleli a khan BCM headquarters office Serkona nge asi khri fa bu kip chiao in minung kullekwa anitil khawi khri fa bu kip ilung rol nak ding cha a council dir ding hi an bikhya nak chu asi Tuzar kan thong chim nak chu hivial hi seri I azau tu le ngai tu na nandi lak chunga kanilom Bazar leya kanitong chante na lai